Hello hi ban tuk in tu zan chan asung lot kan ngai tuk min ti la mi di lak ni ti kan su sak tuk mi si we on ha hin mit na nga te ka hin tim chem mam ten mo narak etim da tim lo an amma ni da volunteer in rakan zuam pek kau tia an soma nang ma ten shrim da tim to nang narak ngai si kalom amani form akan chani na zom kholma ti akan ti kai mini le nak in ka zom khau kala ti ka latin ha i zom nak in ka pani lungit nak in ka zom ni se atu ban tuk hin ti tu zan chan ha man tuk just stay pol khamo voi dang a chun just a fair lo ti man tuk hi me pi jong se a zom milila jong se mo an chim theu ton ma hi tu zan chan i just am pay to pol tha am pay to pol ha sin jong a khan mo zaitin da an ma sina khan am fair ko na ti lai mo zain da na ning na feeling kha zain da tu zan chan han alo si kai ni garwa nak se chun church atwa mi velte hi an thadi ma chun an thil to aning jong hi am han te garwa zai ronga te chun chikan ma azom mi kan za pi ten hin zai men akan ha ding mi jong thai cha mi zai men lao tim to nak jong zai men lao e zai bin to question da kan hala te jong he kan ni ro mi zai men lao tika kan ma le kan cham ning kan ma le kan sikho tong kan phit mi he chunga an zau i an to mi stika an share ka an tha shum ka te ro nak ngai atu chan atu hanti miss hika si azrak izum te ka hen tournament kemo ma khi narak izum chia chang sa ko ma a hen ta manung pa zat danan rak izum iti atu man to kan si miss zoom na a hen rak ital kho ning zen da na narak itim to ning si indiana I o in hin minung pali kan izum kani zuam i lam kalpol thil ripo jong lai thil in kani zuam kau chun ba chim hor ren jong me khun atu nai bin tuk in walau pin hal mi question kha kan halve thiam chui azom ni velte chunga thim mi kase ma hen na zom kan atu nang ma pumpak lai sakau seloti na thilen bikmu zai hida atu na sio mit na van nga sa chang e na ruwa ning kha alha na ruwa ning atu na ruwa ning he zai da adan ning se atulio chun adang ti chu tuklaw asnatin kasi kho ta in ka zom le e tulio e chang chau sa ti ka du mi chu kai ma ka zom mi se fashion design po he ka zom bak mi se ma fashion show a zom mi india na ni a zom mi jong kha kai mi ka to mi se fashion le he ka waka wata na pa to maro a chun fashion le he chang chau sa ti ka du kalom siang an lain ha ta mu himan tuk hita mu na wat na mistik a hen narak la chang ma zai chen da na chon himan tuk fashion lai he si fashion he designer he shankar kai bel ko shankar kai ka shang in kai na ki art institute of indianapolis ase kum khat ka kai asinan te in ka major kha asim pi develop cha in business to thang ning lo business in hin lai thil po selo la pakhat in mo sipai lai tu in hin thang selo chun fashion design lai jong kal chi se ti ka du e apan hi ka major ka thnak se si na pathian ni nang ma shrim hi himen tuk lai ati thelen ram rak impact se atu ben tuk en me pi jong ni an sung loi ben tuk en ka ma si sian china jong ni kan lom pi veti mi kha na sinalom nak bia kan chim okay jong lom nak tam pi ka ngai ka lom tok atua interview kan to mi hi miss CEO apakhat na akan hu piak mi ase amin chu zaitha len par ase tu zan chana hin himan tuk in akan lak song akan lak piak ka hin kan sisian chalna na asin na lom nak kan lom pi veti mi kha kan chim du nan zate chunga kan ilom alom